issues. Trust issues istiresiaga. Yes. It is your the no na modu. Trust the korogo 99%. No about kuodu. Yes. Na nikiona na oro wa trust is a psychological appeal. And nikiona amuru ni aguthia gura indo cia ngiri ko supermarket. No da gura indo cia ngiri ko mi hau loko. Duka hao loko. Yes. Oni arona hari. Aya ukone ende okay. Goro. Yes. Tena wateneri. Wanakuwa kwa your trust issues and I think they were even been demystified over the years. Tena si ale iguru muno. Na tena kwa the trust issues na kinyohoro wegi a good degree of jealousy. Yes. Mudu agegeire agenire. Dagira soda hau roko. Nagato giajina wa masina ni mere ya kuharanira mugudu. Jato mana goro wongo. Yes. Nikiona hii possibility. Oda ina stock ya sufa. Yes. No kwa wiki dukikia trust issues. You see, they to revolutionize it. Nikuisha rune mara hodira koko. You know, LPG. Gas, ino to hudagira. Oko nari ukwena. Maudo ni matengerete muno. Ona ni ugothi kesa giwiro atiri. Ni ogeta raturuye oko na ya. Kero tuena gasi. Ile kioro itu bega negasi ina yenya bela guo mwakire esagite ne ogerio weterere kuruguori hakiri cia kucia ba kuhura uria mwaki ugwakio na gwakia mwaki is a process. Na ti process iro ya ndagika nyinyi. Yes. No getekerire uge ni sawa hii ucoke iwe uka tengera kwa amasari wowe mafariti na tokoto seke todo sigirira ureiro no amanya ko ure no harara mwaki ucio ngigatuika ni ugwakana oigererwo thaburia yes ni uguikaranga but things have changed nona ko mesio ya teneri oko kwe fuel muno ya huthekaga as an alternative ni maguta tawa no ibo no le metagu maguta make atawa matiare makoruga itio ruga tegi mana thitofu yarugagira shoguo kana thogu manairofi. Yes. No me thitofu diedetwo tondu ndiotagwo. Ego tigio ta thitofu. You cannot. Remo no akora shogu aketie thitofu. Akemiota. Ukona no that is heavy privilege. Aketie thitofu ra ba bro. Dele kedu. Awu eke rumu kiria. Orugari. Yes. Thitofu yale yako orera thogu itumbe rocini. Toni araroka guthikia magia thuri. No maguta male matawa. Yes. No gieriro wakie mwaki. To saitani to guseme hakiri. Wone process yo ya kuhureria mwaki. Ni daya muno. Weitireria maguta atawa. Ugire shortcut. Yes. Uwele tuguta atawa. Yes. Onenyo kwa emugoda ne iguaga. Dio na okatuko inioroguo tu agiorono ni ogiakirie no riki. Yes. No haria maitu gwari okira ni ari sense monugo. Yes. Maguta matawa. Yeah, exactly. Tiwa kimu akina maguta matawa. No si wakire mwakina maguta matawa. Now of course mushi wakire na collaborators. Ma volunteer information. Negeta aero. Oka. Ona takindo arareho. Ona gutie favors maya no guchuka manore. Ndagire maguta maya matawa matikaguru mage mweri utathirite. Gege ni mamariti bagira banara. Ni ori hetwo. Maguta matawa na mone mali trust issues megorira ini. Yusire mone goka itoga geitura. Geke ihuria mukona ni arehe bobo. Hau loko. Ado ne mame kuwaga muno. We are bobo ya siro gothi. Very manual. Zero siathi yao gisiona go digital. Kali mana abaya. Kalau kami kono jadi
No compare maguta macingi pepte maha urokori na rĩrĩa ũthiĩte mahĩci ma 50 rĩ nĩ wona hena ngũrani ũkona haroko nĩ ũreka atĩa nĩ ũrakonywo kĩndũ yes kwanja nĩ gĩcagi gũtiarĩ thitima it was a very manual pump kĩndũ gĩothe manual yes gĩthiũrũkia tarĩ garĩgo no harĩa rĩu automatic wathiĩ rĩu ta mahĩci Murang'a town na Ngari harĩa toto tekera mabĩte ona makũ makĩoneka mena kamũhũrũ mena pressure nĩ mona mahana the real deal to nĩ maraigana kamũhũyũ kega na zeneri tagwito andu makiumagara ungendie kumenya mundu araumagara kunene athi tauni ni kibuyu kia maguta ma tawa ni kibuyu kia maguta tawa ni giakorwo na kanyore yes mu 5 liter na ukamenya ucio ndeumagara ni wakura na kibuyu kia maguta tawa na keiria to keiria is always sparkling clean yes ukayora how are you mbiri ni ndeciria uthie kuai ngothie na Murang'a ndĩrenda kũingĩra gwa gĩthomo kĩndogo yes kerosene the kerosene is slowly phasing out slowly yes ito ni kuite alternate nyingi muno maguta tawa of course adora maikarangite ri ndio kwa andu meyo no muturi muno ni akiui maundu maingaingĩ andu adora makora thika road ye super highway ri maigua atari ngano tikwindi yari turaini tuna yes maigua atari ngano tikwindi jamu ya jagia githurai igakinya kuwe town yes yona public transport nayo ri ni okete cenjetie over the years no iracenjia muno yes actually some of the means ni cia phase out na haria twari miaka yo na kuhuri Senego kwe ngari ri hano uguo Senego they have jalopies yes jego kuandu you see teneri ni kwari bikafu ina food ya mashuma ekaigiriro hema leo ni matatu yes ina ciare nyingi muno kwenja na guku macinani interior tari kuma Murang'a town ni guthie gori twakuone cio cietagwo size yake senge na huroko yes ngari urona ni hema biu maybe kafu yes na yameo ni agatha gotoru ni kuigiro irio cia ng'ombe na ciahota kumukora thiini oigwo mwakiria mundu ikairia brain inde akua murigo iguru ona ina hama wega biu yes oroci wa face out uyoka kindu gitagwo face me yes face me ri muno ciari most of them were Toyota ni Hilux yes gicaicia gitagwo Hilux yes ire yari kamuniuru gache igathondekerwo budi na guku thutha yes ene ithondekerwo mu bench yes na ndore mo iri ikarete riu capacity itekukua excess ri yaikara andu mugwanja on each side 77 yes yari 14 sita 14 77 maigirari gucokera kugia andu akurugama and the arrangement was wakinya haria mbere urorenja urore murango yes mana muro nderago we knew maigira ororete ki murango na no it was very tiring kurugama ngai-ini icio muno to ni gwitungata uta wambe wiyune ucoke ujite cuma ni akona cuma ha gatagati unyite cuma mwazo karu muoka muharukanitio ta dovetail joint na le mwa compact gwo wega pio ate you cannot move on a ngari ingeina yes kana ngare dio na ndio variety ari njega so movie na nona riu FS mine umenya riu yaihuri andu akurugama ri no urorire thutha umenya haria muri ugu amenya haria muri muhahitukite
Tono ndo ngiona mweno oria. Ha yulete atu. Wamenya haria muri Wahetuka. Yes. Kana we hugura na kwihugura ngari ni it was technical. Niguo na andu manyite ciuma cia condition-ini. Arorete akauga, "Haya Wahetuka." And you see, kwe buroti wa menyaga na mwena. You know the right side kira yukoragwo. Ucio koigwa mwena wa left. Ni Wahetuka. Tondu we wono bebe then. Aiwa kana kauga atiri. Mami Wahetuka mukondo wa Thuita. We ni otokirie we. Na ndereba cia hindi ona cio ndimenya niki kia mathumburaga. Ngari ndingiarugamire just anywhere. Ona kwaja karima-ini ri andu maikara andu karima-ini mathura Wahetuka. Pero toige moi-ini. Ndereba ndangirugama hau reke unukie karima. Te arugama nikuremu ni guthie na mbere. They were jalo please. By the way, tiarugama kirima-ini. Ni unukie. Inye muharoro. Ona ngiagukorereire barabara-ini ri. Ndereba ona iko ni akuwi kana ni wakirugamia. Akwa akurugama aundukie kirima. Wera ona ikanga. Tukore haria. Rugongo. Tukore nderi. Uthio getererwo yarikia kirima. Andu kwaja cia uthagira maguta meta ore ngira na matararika ica ikigima. No regira ngari engiahitukire ni moigwa munungo wa ngari even 20 minutes after hitukite kemore kakwe ngari yagera au ya masugwa ngari cio nacio cia riri cia no events ici tukora nacio ni kwari regular na VIP. Yes, VIP ni haria cabinini kwa dereva. Yes, how ri the qualifications were not more than 5 ya qualify guikara cabinini uri mbere aitha okoro wewe gitonga gia itura na ni gitonga kirugama na andu a itura. Yes, mundu akite nyumba wa mahiga na ihiga ria bushi na nyumba ina shumune nyumba euma andu organize. Rwenye baisi okirugo ona nyumba teragucia shisha. Kwa mahiga ndogo ni organized. Ya ina ndu muki. Leo ko mundu wa gikiro kiu ni wakuairwo hambe haria mbere cabinini. Yes, wago guori ukoro we a reputable teacher. Yes, mwalimu kana principal headmaster, mwalimu munene. Yes, headmaster ni atagirira ngari wethi nigetha aingire nwe ngitatu kana ningi na aciari mathi makimwira maiguire bibi. Pagi goro mwalimu we mwega ni ithe wa Daniel Igusu na ni gutumiria ni tuihe andu haitanite ni turahandire misiri irahia nimba. Mwalimu naikagio hau mbere na andu aya me hau uguo he andu ngiokire unene he ugukira ucokio kuria ureregetwo ucokere ngura. Yes, kungiokire chifu the chief. Yes, chifu wa itura ndio kurutwa hau mbere waje na uniform agika na thuraku tekanero thia kanyita cuma. Hapana, no chifu ni ikara hau mbere wewe kihiri kana weke yetu kanini ri the few times ugeikarire hau ri and unless you were very sick kana kwere kana weri raunde kile kugoro umare ukuria kwa huo flasta mako amuvia. Yes, wekiro ihiga hedio no moika na nyokwa hau mbere. Yes, not no tio higuriro mbere mundu nginake wa hau mbere ri ni muciaire wa newborn. Yes, especially mundu ni waiwa karaja we ndio gari cia twaragwo ni ene itiandikagirwo ndereba iciathiana mwene. Yes, ira karaja oi oyo uma kuheo mwanai tumige hau mbere ne wako
no tumia wakagwe. Oh, no wago wakagwe. No ukimuhingurire. Adisa mama okamukuru. No wikara, you see wikara how better. There were privileges. Ngari citia kirisi. Sa na go ni ciari. Yes. They are called functional. They were not functional. Lewe how better wako na privilege ya guthikiria kameme. And you know those jalopy owners, I think on the via cia twikire defunct. Why mwetu ya gutabia rwimbo guku. Ekirire andu rwimbo thutha. Yes. Ndagia investire. Ni aro iwe oike. Mumenyage niwe mwene. Yes. Na niwe kigonyi. Ndio. Leo yaro gamari. No ni abia yaro gamari go moigwa. Etera wadena demwega. Kuriagi ikakura mandaga reboroka mura reboroka feed yero wa to kolia beto kwa ule igwa reboroka harere rugama rero na wahoya ari nwi he ari ngari yajagia kuigira. Yes mwakinya stage yake koi kaigwa kodu mwata na rumwa na koyiri rwenyo ndereva thikagiriria rwimbo wiki peke yake na ndo le meha ukembe kwaje rero na njira cia leo wa mbere pi rero ni mwaina magirira no ni hari gacicio ga kuona hau mbere ukona mamarite story maikarite wega ukona cenjia gia kona dashboard ukona he tunyamu turaruga hau to ni tutu. Yes kwaje rero kore shureti gakiria gatende be gaicuga chugo guo ora nyoko ni akoragia ate Siro tokinyete ha tuyawaga saru ine ahiyo ha Mami mera mato igere twakinya hego komono ni ari ori na ikombe to igere kaduaro to igere kaduaro we hau ni urona mbere nyonyo kwe hari athutha ri ndagiona no menye na your brother resi ate na resi hakana iyo muno okere mozie otangi oririkana gutarikana ku. They always had a small baby. Yes. Yes. Watu rakwareketwo nabi. Tena twaciara woguo so manere irio. And then one time ni kware burden ya mwana eku. Aijere muthuriti John Kaveo. Ngedageitheka. Wa Bema Psychomat. What do you call crossroads now? Yamakema. Ariga matatu icio cietagwo tweriganire ritondo. Numwase maranya na mundu hi. Yes. No ga matatu cia hindi yo nacio ri. Bugethio guo ru muroranite ri. Ni ciare story njaga muno. Very animate mundu mmoja gia story. Topic. Na ogo no gututiratwaro wega ni mumbunge o twinake. Okaigwa story isikire. Igasikai. Ni andu othe ni maronana. Yes. Itiana matatu cia riu. Yes. Yes. Ciare story muno. Nike cia to face me. Na riu dereva tondu rakigwo muthiki kuria mbere wiki. Yes. Na guku regular no mwikipire busy na story. Akireguo tondu gutikire rwimbo. Na mutire na smartphone ati ni uthi ugichatagi. Yes. And waigua yaro gairimo guo kaigua hey yo kwaria ithano arungu we. Na magutatawa. Twiragi. Hau mwagwe tohoro wa ciana kuranirio ta ngathite neri. Ni matondu mwana agiakinyire kwirugamia na metha. Hau akoragwo etitio ngi. Cheza sita. Na metha. Hau ni atuika immediate former. Ni atuika incumbent. Former last born. Yes. Cheza sita.
Yusi yake ndugitagwo riri na mutaratara mweru wa githomo wetagwo CBC ni urageria kurirukio ndu ucio ndugitagwo co-curriculum okay academic na co-curriculum and back in the days co-curriculum iria ciekuo muthiri some of them were not there or they were done in a different way of course co-curriculum iria nyingi andu aturereirwo boso iniri ciari maundu maria marahuthira mwiri uyu tarabatara any instrument or accessory so ratio accessories icigo kata cost ndoke igire timu yaku ya tigasara igu atene mena timu ya hockey no hockey was played in prestigious school kwaje mwathi yako sports activities mwakinya riu profession mukora andu hockey moka mena nginya helmet ukarigwo who are these na nyamu cia maru na iratu special ukarigwo tatiga mana thigari cia riot cia torai eu maono tamo gutiare kuria boso ini thiini ati lawn tennis even basketball yete muno kuria rugongori kindu tweaga ri tondu gia fatara o methe mweri ni table tennis titi ni wagaba yo kahora no we yake ndugia taguriri you see eo nayo dia thutukanagia ohoro wa sports and games ocio wake wa physical capability and expertise no he ko karikira iho iyo nayo ni atuma andu aingi makehera laini-ine eriko ni uri waigua riu andu meritwo ati andu aria mekuruta 10,000 ukai ukona hehera andu heke ndugietagwo the Almighty Science Congress iyo ndiari andu othe asa hau ne wonaga riri riu ne akinya handu uria ona mutetiri aingira gitini riu ni ambagia kugayania andu ainegene na hakiri inegene mature mainaga ni twarugamire nake andatuteithirie Science Congress ndiari andu othe asa that was a matter of brains actually activities ya Science Congress it's ya thia joy ride no mufira no igwa mwarimu bwatiriri twetikirio arutwo ta 30 akugere na tondu mbathie na space ni tukuwa etagwo cheering squad ya no ta vote and some of us that is the most we gave to the school cheering squad watu wa mdomo Rogwa mos mama Milka bonyo you donate your mouth and those people are now the goons we see in politics they made a career out of it mio hekla zare mari homogerie mundu na go to those scandals social media make kira comment no Science Congress no akirikiro you see very local schools but ya enough facility ya tesio nyingi na muno zono ne mwaze mana skuru nyingi muno no ne mwamenya wega ona kurora shukuru iria moka zono gweka kindu gitao appearance na mainoke Nele zono ne akire the basic level leo de afataraga tu okoro shukuru yo ezo ni mukege na entire moka muria igi no mukamenya aige ko iyo sasa will be delegated kaiwa morio what's your project here do you know ba kwa ndika chat ala igete project yako kandika chat ugia ku explain mutego beer at this one can arrest two rats at a go. One enter here, it woo the other. Then when they enter, kacha. Using rock area, fade up, Matilius. Some people had the audacity
Eka toda mana yata mana ziato ete project ya Science Congress. It was very basic. Ako handle ya mahi ya matoshi na carton. Audio project yo eka ati ali. Ako ya girobo reiki ya wira kana hi. Hey, you are a perennial Joe. Hey, what's your nekanya edaga? Uri agithie Congress. Yes. Dragwa no athia kwa jamu kijana district level. Ugasema na nduru marigitari ya turu. Hakiri theri. Mena kinya dust coat. Na yewe na fulana ndaruku haha. Remo vagona na yini visitors mago. Kaiwale adwa sukuru wa mangu. Morio what's your project? Our project here is actually based on the movement of eradicating global warming that is challenging the world, and we are actually trying to impact green energy, which is the reason why we developed this mode of trapping energy and storing it in this particular capacitor here. It routes through this transmission, and there is zero emission from this. Mwazo kamwa corona kaji. Tell us about your project. Essentially, our project can boil beans within 15 minutes. You see, other cereals like jahe might take longer. It uses cow dung charcoal, which is locally available in every cow shed. No, solutions here kune very local. I mean a global. I don't mean a global solution. They have a global scope. What do we have here? Thank you very much for your inquiry. What we have here are instruments that will be able to tell weather patterns for a period of up to 2 years. We'll be able to have information that can help preparedness in crop rotation. After we implement this, farmers will be able to quite know what to plant and what season, because they can approximate the amount of rain expected and precipitation. Najikwani ya ndubo. Na nije mwoko wa shukuru wanyu. Mwoko wa mwoli ni mwana na ai. Oi, kalisi. Moja kiri district kole province yori. Mwana. You see, actually, they are Rumania district today. Yes. It's a present day county. Yeah, exactly. The county level schools. Yes. Riumugia district. Yes. Inywe mwatamburago. Dio. Mwathi hauna project yanyu ya home science. Mwathi gukai haria mukona hi. Waja moge mwakinyaga ta province yo. Ndo muragicamania magwiji. Mukona inywe muoka indo cianyu ciothe mukuiganire ngari yanyu na muturanirwo cukuru ithatu kana inya. Ukona hari andu moka cukuru ngari ngima na mena ngari ingi ya gukua indo apparatus na setup. Kauga haya ikana kada tago duati na muthoni tati uyu matwarete project ya home science zonori gutiare competition magisel through. Yes. Makinya district ri high makorire project ya home science ri yare guo yo hiki na tuxedo. Yes. Mwataleria, this is a wedding dress. We have managed to actually make it with fabrics that are very affordable. Mostly wedding gowns are mostly extravagant, but ours will, after completing it completely, we will not sell it for more than 1,600 shillings. It is very practical, and it can be used for local weddings, even international weddings. Ona mako ruoli. Matu meteka dresi. Na inatadhiri ya jibi.
Katikati kale jibi. Tapu ya alipebe. What do we have here? This is a model dress for a small girl. And what we are going to display is how we have actually utilized the hemming stitch, the back stitch. That's what I remember that invigilator. Todo mete kama akimodia tiri. Assuming I put this dress on my daughter, we go out and then it rains. God ya kiratiri. Yisa lokale anablela. Okay, manyane mwanga gekobe. Makiro, next time you should think of something more practical. I'm afraid your journey ends here. Aguka umaga sigire kou. Meta irata viria jibi. Kariga kiro kijama virili. Na ugali. Na topu ya pepe. Agura domwe igo shitori. Si agura lirio hedi. Yo moge tu majibi. Lo watu mago tukuwa tu ajibi. Akiro kali available. No makiro max is ya innovation ni. Loto.